Assalomu alaykum. Imroz dar dehay daray hayron hastیم. در جایی هستیم که ترما اومده بود. همه ده خوجگیره 5 خوجگیره 4-5 خوجگیره نک ده خوجگیره ذره وزمین رسونده بود. هر 18 تا چروی کلون ای بین رفت گو یعنی اگه 50 تا مولی میده آقل خونه‌اش چپاشیدن. بوس چیز دیگر استخونه که نشون میدادیم او چپاشید رفت. های هم خیلی خسارت وزمین. انا در نوارها نشون دادیم که ترما اومد چخیل زد همه ویرون کرد. یا هیچ چیزی که میبینی حتی این بدویی که میبینی که یک طرفان بداره دیستی همینو غیلی دبدن باز برداشتش چسبیدن حرکت کردن. در دهه دره حیران گفتیم این بر دیوالا چندین سال هاست که همه طرف حکومت همه طرف مردم نیتی بولدوزر خطی هم خیلی دو تا سه تا راه زدن یعنی که ترمان نویا خیر زندگی جزد نمیتیا بعد وضعیت ها کم کم خراب گپ زنیم اگر گویم خیلی میشوه امکانات ها محدود. مردم امروز دروشی سروشی حرکت کرده ایستادن پول جمع کردن که همین تنهای دیوالی که اینا جوی که ترما میوه همیره بولدوزر کتی یک ده خط بکشن راه بزنن ده خط سه خط نکی بولدوزر نشد اکسکواتر خدی زده ایستادن. حاضر اکسکواترشون باید دکار بدرویا ما هم با نوارش میگیریم. حساب یعنی اسمتشون این بود فکر میکردن که یگان 5-10 هزار سومون دا میره بود شوا کار بود شوا راه ترما بخیف شوا مردم آرامانه زمستان زندگی کنن. لیکن بولدوزر ویران بولدوزر ساز نبود. راست خودش هم بسیار کار هم نمیکرد. بعد اکسکواتر را گرفتن. اکسکواتر نو نیست. راست خودش هم زیاد خیلی شد. زیاده 20,000 تومان شد. حسابش کردن وقتی که نیمش زدن فهمیدن که 20,000 زیادتر میشه. برادرها یک تای گاو فروختن. گفتن که 5-6 خوجگی باید در زیر امیکی زندگی میکنه. 5-6 خوجگی باید یک جای جمع میشدن و امیره میکنن. 5-6 خوجگی جمع میشید 5,000 انشالله که بود میشید 5,000 کمتر. لیکن متاسفانه خوجگی هایی که ای ترما کمتر دورترن یعنی که احتمال است که ترما توجر نروه ای همکاری دست کشیدن. فقط 3 خوجگی ده خوجگی که آغلشون چپا کرده بود سخنار چپا کرده بود علاوه خونه خسارات بسیار زیادن. ده خوجگی بود یک خوجگی دیگر از آخری دیها که اختیار گفتن یادم همین 3 کس پول جمع کردن و کارا سر کردن شروع کردن کارا. لیکن به هر حال بسیاری ها وعده دادن برای کمک از هر طرف که کمک میکنیم نه تنها برای کندن راه بلکه برای خاطر خسارات. وعده هاشون همی خیلی پوف هوایی در وقتش وعده دادن وقتی که وقت گذشت فراموش کردن. حالی هم مردم انتظارن که شاید کمک کنه کسی. هنه بردار از همین جایی که کرتوشکا میبینی همینجا جای آقلخانه بود. در دنیا آقلخانه 9 تا گاو 30 تا مال بود. کرتوشکا دیگری که میبینی وایش هم همین خیل. انا این درختایی که میبینی وزیر سوزن درختها همش غلدگی بودن همش شکستگی. درخت بسیار بود اینجا ولی کم شد بسیارش خاک شد گرفتن خیلی علاوش کردن رفتن. بوغا در نوارهای دیگری دیدم چخل بود. وزیر ببینی که چخل ای استخونه انا همین استخونه ای که 4 دیوال موندگی یگانه استخونه ای که هنرهای مردمی را در جماعت سنگار حتی در وقتش بود که در تمام ناحیه تایلدره یگانه بود. نام به نام این استخونه بود.
ки дар бӯстони дуюм дар бӯстони сеюм ҷойи аввала ишғол карда буд бо маҳсулоти аз даст тайёр мекардагӣ. ҳамин шахс соҳиби ҳамин устохона Устоидӣ ном дошт. ҳатто агар гӯе ки таърифи зиёд дорад бародаро, вақте ки гузар карде ҳамин тарафо ай Нуробод, ай Камсамолободи Пешина, ҳамин хел хона ба хона, ҳар хонае ки дуромаде бипурсе ки Устоидиро мешиносе, ягон маҳсул ай дасти ӯ доре, ӯ хеле буд ки баракатш бо худаш буд. Якта дием ки пай пул мисли мо набуд ки кора кардем пула бите, и хеле гапо набуд. ёд дорам ки даре ки 400 сум буд дар вақти Союз, бепул ба одама додагиай. Яктани чандин боро бисёриҳо гапа мегӯянд. дар ҳар як хона ай Камсамолободи Пешина то деҳаи Арзинга, ахирон деҳаи Вахиёра қариб ки дар ҳар як хона маҳсули дасти ӯ ҳаст. ҳар касе ки гузар кард як сар саволе буда ки ҳамин хел баъд мегӯянд ки бале ҳамин хел ҳаст. мо ин хел буда наметавонем бародари азиз. хайр гузаштем, устохона вайрона, ҳолеам вайрона. имрӯзам моҳи август дуромад 2020, устохона то ҳолам вайрона. мегзарем ба пеш бародаро, диде ки пай тарма чӣ хеле ай. ай ҳамин боло тарма рост мехамба ба ҳамин ҷара. ҳар сола мехамба, ҳар зимистон. баъзе вақтҳо агар ки дертар биёя об мешава мечаспа, ё ки ҳай насибу тақдир гуфта ҳамин хеле бародари азиз. дар деҳаи дараи ҳайронем гуфта, деҳаи дараи ҳайрон 90 хоҷагӣ зиёдаи 90 хоҷагӣ зиндагӣ мекунад бародари азиз. деҳа худаш хурдакакай, лекин шанхай бар ин хунаҳо наздиканд. ба ҳар ҳол деҳаи бобаракатай ва деҳаи сарсабзай. нигоҳ кунед ки ҳама ҷӯр сабзай, ай об камбудӣ надорад. обе ки дар деҳаи дараи ҳайрон аст, шояд ки дар ягон ҷой тошида набошад. ба маззатарин об ай, ба маззатарин обҳо ҳаст. бародари азиз, сари тарма ҳамиҷай. аввал ҷое ки тарма шурӯъ мекунад ҳамиҷай. мо ҳозир баробари чӣ хеле ки тарма мехамба, ҳамин хел мо ҳам мехамбем. тамошо кунед, ай теза раҳам хушрӯ задан, 6 метр задан. тарма соли гузашта ҳамин хел омада буд, 2 сол шуд. соли 1918 омада буд, ахирон боре ки омада буд. барвақтсарам чанд бор дигар омадагиай, неки хел бахватам омадагиай чанд бор. ҳамин хел тарма мехамба. дороина тармаи 2018 27 март 28 март саҳари соати 4 саҳар ҳамин тарма омадагиай бародаро. нигоҳ кунед, и кришаи чердак боми устохонаай. игр дар поем партофи дар болои бом саг гаштист. ай устохона ҳамин қад чиз мондагиай. ана ям оғилхона. оғилхонаро чапа кард, болош кришаш бигем, яъне дар ман хеле болош мондагӣ. ана ҳаминҷа кашидем, буровардем ҳамаша. не як чандта гов буровардем, дигарош дар зери барфҳо ҳастанд. ҳозир бародаро станокҳое ки устокорӣ мекардем ҳамонро канда буроварда истоданд. инай бародаро станоки табақтарошиай дар зери барф мондагӣ. ай и табақ метарошиданд, табақ метарошидем. ин табақ тарошдагӣ ҳамин нав тарошдагӣ як рӯз нимрӯз пеш. ай тарма тарошдагӣ ай. ай иттифоқии мардуми дараи ҳайрон гап ҳам назанӣ мешавад бародаро. ин қадар иттифоқе ҳастанд ки МЧС лозим нест, ягон чи лозим нест. ҳама корро иттифоқ мекунанд якҷоя. беҳтарин кор дар деҳа иттифоқ будан ай бародари азиз. ҳана мардум овози гӯспанд шунавида намита кандем, як гӯспанда пайдо кардем. хайр
متاسفانه زنده نیست. در جایی که آقل بود حاضر کارتوشکا کردگی. در این طرف در جای آقل زنبور موندگی، اینجا هم کارتوشکا کردگی. این استخونه باقی مونده ترما. همین قدیولش کردن تمام. این هم ستانک پیچوندگی. استخونه حاضر شد در پیشتاق خونش دیگه. نه بعضی کارهای میده شده طبق کفیدگی را پایوند یک میده شده تروشدنی تمام این کراوتی دستروش های ایران ترمزه شکستگی های. شرح درد از من مخواه که داستان سخت پردرد است. از هر گوشه وطنم آه است که تا عرش و آسمان بالا رفته و خشم طبیعت است که گریبان هموطنانم را گرفته است. اجداد من هم یادشون نیست تاریخ اما یادگار است. تاریخ خود را جستجو کن، بر خاک پاکت ذات خود را آبرو کن. ای تو صدای بی صدایان جهان، تاجیکستان تاجیکستان. اسراری فلک را بگذار تا دانیم، این حرفی مقرمت عجب میخوانیم. بگذار که بینیم پسی پرده چی هسته، یا نیست شویم جاویدان یا مانیم. یا نیست شویم جاویدان یا مانیم.